E tika ana rānei kia māmā ke te utu mo te wai reka I te utu mo te miraka. Koera te uru pounamu a ngā whānau Māori, whai muri hoi te whakatau a te tumu tau hoko, kāore ia mo te aromata wai I te utu mo te miraka I tēnei wānei. Hioi ahakoa tērā ngūtanga mai ōna, he take nui tonu tēnei ki o tātou whānau. Kei a ngā huia Wade, ngā whakamārama. E waru rita te rahinga o te miraka, ka inumia ki tēnei tēpu Māori ia wiki, engari he nui rawa te utu. Milk's one thing that I make sure that we have. Even if I've got to sacrifice other things in the shopping for it. Kua rongo te whānau Martin Wade I te ngau o te utu. Koirā e pāpauri ana rātau ki te whakatau a te kōmihana tau hoko, kāre e tāia e ia ngā utu miraka te aromata wai. They're starting to get into fizzy now, because sometimes I won't let them drink the milk. Pāpauri ana hau te rangona tēnā I te mea iti iho te utu o te kēne kauk I te utu o te paunamu miraka. Ko tā te kōmihana, kai ngā ture o te wānei te mana ki te whakataurite I ngā utu miraka. I tēnei wā e aro takehia ana ngā ture e ngā tarika wanatanga e toru. Ko tā te rōpū reipa, me whakatū I tētahi paki rehua, mā tētahi komiti whiriwhiri o te whare pāremata e pīkau. Ko te hauaro a tātou tamariki te mea nunui rau atu e hara te whiwhi pūtea ngā kamupene miraka. Kei te pai te whānau I tēnei rā, hoi ki te kore te utu mā te miraka e whakatikahia, ko wai kā mōhio ka pēhea rātau a pōpō. Ngā huia Wade, te karere. I puta atu mātou ki runga I ngā huarahi ki te whakamātautau I ngā whakaaro o te hapori e pāna ki tēnei kaupapa. I usually find it hard getting a bottle of milk anyway, so it's right out of my price range most of the time. Financially, most people can't afford it, but it's like a main necessity. 3 litre will last an average family home like our people for a good 3 or 4 days. But it's just skyrocketing now. I mean, last year you could buy a 2 litre for $2. Now it's nearly $4.